Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Neline kelas dang gajinya lenti jongka haus 6 hajar. Kira flagship brand jong ke SS Netcom Private Limited bat ke baajing syakri ban Pynpoi ke internet syabro ke jela jongat ha jade lemingi kari India. Kejing syakri kelas dang nak babu hakmat ika thong ban Pynpoi ke internet syabro ke jaka bat ke nugu ke khilmat ke company kelak nang penia syu-syu kejing Pynpoi ke internet ha ke jela Meghalaya. Kumba company ke baajing syakri ki customer ke Neline ke ini penbiang ya kejing syakri ya ke broadband ke bahatam hanong ba Shillong Dura Nongpo Nongston bat juai ha ke dor ke babit ya kini lalet ling bagi jing syakri Sted balapan syania kat kum kejing dawa jong kinong penankam dalau kata ke donru ke responsive on-site technical team ke baajing syakri bantri ke kam bala bensyat kelam dan kam bansi pisah AA. Ke office terekam juga SS Netcom Private Limited ke don SS Chambers dan geti Shillong bat pilaban phone hakini ke number bam dan kam sil yui pra not pra lai sausan pra lani prasan nyusan not iwe lai sau hendu iwe